Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita akan coba lanjutin tilawah kita di surat Al-Baqarah ayat 120. Kebenaran sekarang saya lagi nemenin keluarga di Pulau Nami, jadi biarin mereka main sambil nunggu kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga hiburan. Karena dulu kalau misalnya kita baca cerita para sahabat itu kalau misalnya lagi capek, mereka habis kayak kerja gitu atau lagi istirahat, lagi break, mereka tilawah Al-Quran walaupun cuma beberapa ayat. Nah, dan yang mendapatkan hiburan dari tilawah Al-Quran itu bukan cuma yang membaca, tapi termasuk makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar orang yang membaca itu. Sebetulnya kalau kita sadari mereka kayak lagi dengar sebuah hiburan, apalagi kalau kita bisa baca dengan bacaan yang sebaik mungkin yang kita bisa. Salah satu contoh teladannya itu cerita Usaid bin Hudayr, salah satu sahabat Ansor yang awal-awal masuk Islam, namanya Usaid. Usaid itu kalau dia lagi break dari berkebunnya di kebun korma, dia baca Al-Quran beberapa ayat. Nah, kalau Usaid lagi baca Al-Quran, biasanya di atas Usaid itu awan ngumpul. Dan Usaid mengira itu mendung mau hujan. Akhirnya dia berteduh gitu ke rumah. Ternyata kemanapun dia berjalan, awan mengikutinya karena pengen dengar bacaan tilawah dari Usaid bin Hudayr. Itu artinya
bacaan Al-Quran itu hiburan banget buat semesta dan buat hati kita. Walaupun mungkin kita nggak ngalamin apa yang dialamin oleh Usaid sekeren itu, tapi minimal kita yakin bahwa yang namanya baca Al-Quran itu emang hiburan. Sehingga walaupun saya punya keyakinan mazhab bahwa tidak semua musik itu haram, tapi tetap saya yakin bahwa yang namanya mendengar dan membaca Al-Quran lebih baik daripada hiburan apapun. Mudah-mudahan kita semangat terus bertilawah.